Lakhain ko ra phone Nilip MEC constituency ke parlo Chehar Langso prayer center long lun ke thap aphan studio kimi kangpu pon Nilip ahavar ara aphan EC birta kimi Karbiari soe jangatum lun kilun aning ke hang lapen lun ke tok pen mithanga se ang tong rada phan ke parjuji aning ke hangatum aphan EC birta kimi Nilip ahavar long ke do Chehar Langso prayer center long akimi studio ing pupon tanglo Bangso studio kimi kangpu pon amai long Chehar Langso Baptist Amondoli pastor Chandro Teron pen ajok mai chari ponsi mai long kachetong don aluhia tuma phan ke pachinia por en pon Bangso mai long aluhia man pen NLBK amai phu Rup Singh Singnar chunbang pastor Noah Phangchu dihin rembang bhupen teron la pen kapre ke thekiringa tum chetong don si RD pidun Bangso mai long pastor Noah Phangchu pen ajok arnamalam Pajirmi ponsi kachetong dun araratuma phan aning papli pon Pinpur dami kedam tang pin nangan apor pen Nilip arlo lun ke thap adimati studio ka we pen jok Nilip ahavar lun se piatum ang tanan si dam nang rong titikason seta me nona bangke Nilip ahavar long lun se piatum phan mathasi akimi studio ingpu ponlo Lasi Nilip arlo gospel music lun track hai hui ke thap ji phan kachisik do polote bangso a studio long Kahumri Jiapan, Evangelist Rosoni Terang Pipen, Pachini Pon. Property nai, prayer center, inut, amonit, nikang sam ke long pen, studio nang pilok, abang studio ke pining erlo, lapen ke, itum gospel apan, birta ke mepan, mane lunci ning hang dote, cisikra, nangki lunci pansi, anotin abang puten mandat cuning rilo. Mabang so bang puke ili force porti pu anlo amen ke koru pothar podomuni bekti samondoli alangli amen ahem address ke alun ge sakwa dorkom dopo bang along pena sakom chotpo berda ke me pansi nilita chudeng no lo ki joy pen lo pena sakwa dorkom pu bang along pen lahem discourage হৈছিলোঁ আৰু মই বেয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ কিন্তু তাৰে মাজত ঈশ্বৰে মোক চলাই আনিলে আৰু বাইদেউৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি মই উপকৃত হ'লোঁ আৰু ৰাস্তা পালোঁ সুফল পালোঁ আৰু মই এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰিচৰ্যাত আজি মই 5 বছৰ ধৰি আছিলোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰতে নিজৰ ঠাইতে মোৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ' আছিলে আৰু তথাপিও তাৰে মাজত মোৰ এটা দৰ্শন আছিলে যিজন মই এই ষ্টুডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ অসমত মই খুলিম আমাৰ বিশেষ গস্পেল ছং ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব নোৱাৰে বা খৰচ মানে কৰিব নোৱাৰে ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে তো মই সেইকাৰণে বিভিন্ন ঠাইত খুলিম বুলি মই নিজৰ এটা দৰ্শন লৈছিলোঁ ভিজন পাইছিলোঁ Choki hola pen Sonjit Crow Karbi Anglong Live